Aikaria ya mwirua aria aingi ni arimi a kahua riu kirero kiao kigie thoko ya kahua ni gikinyite muthia thutha wa thirikari ya Kirinyaga kumahe macini ria riu marihuthiraga guthia kahua nayo gwikira kahua kau mihuko na ona makaruga kahua mategweterera gwetherwo thoko ya kahua kuuma na nja. Ona ithu twambiririe kunyua ki niguo andu mambirie kugura kahua gaitu ona tuthathiite kwendia nja macini nacio ni twarehe kwina giaguthia gia kuruga na ya gwikira packet itagwo packaging niguo mukahota kwendia kahua kanyu ka factory o uria mukenda gugeta nitwameo macini ya kahua indiramuria mwambirie gutuika customer mbere akithii kianyu na ninguria Bishop Kiongo atuboere tunyuage kahua tondu tunyuagwo macani kahua turenda kanyuagwo ni mau na kile tutiarete macini nitukwira ngabana ni wega nituriguraga kahua. Kunyiha kwa marihi ma bonathi ya mwaka uyu no kumaturite riu makiuria ngavana na thirikari yake maingirire na aria arimi mamukire kihoto kiao na thigino yao etige kurira thi. Ngavana arimi yothe ni akahua na majani andu aya ngavana ni mahinyiririku tondu reti uria yumaga na uria bonathi raumire andu a mena thina no ngavana ni no ihura ningenda gukuhoya gwinyihirie muno we president wa kaunti andu aya tumetaga miras aria mahago kahua ga guku rita riri ngavana marore na maitho matha marute payout njega andu aitu mage payout njega. Na kuona aikaria ni mahimbiire urimi wa makorofia ngavana ni amaheire miungurwa ya mikorofia niguo kwandandura urimi uyu murotori arimi mataithike na mahote kwirugamirira miturire-ini manjia kwendia makorofia miaka yukite. Yothe gutikwe na shortage ya avocado ici nicio iratuteithia ni undu wakorwo na muti umwe o muti umwe ukurere 30,000 wakorwo na miti 5 gukorwo na mbeca cigana ndwakira ngũkũ ciaku nyũmba. No igongona ria kuheana miungurwa rithirire na githagathago arimi magitharana. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Bio wa Wambui.